Pemirsa penglimbak digitalisasi sekadi mangkin menados keanan sani patut kearpin oleh pemerintah daerah rumasuk pemerintah Kabupaten Karangasem. Sistem transaksi mendasar digital ngicenin keluihan sejeroning wedar pelaporan keuangan sani luwih akurat tur transparan. Indik pangusaha sajroning panglimbak digitalisasi daerah puniki, Pemkab Karangasem nyenayang kahanan sani impresif. Panglimbak teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah puniki terus kemargiang sinarengan. Satios punike taler nincapang perkanti pantara pemerintah daerah Pantara pemerintah pusat miwah pemerintah daerah tios pamekasnyane ring Kabupaten Karangasem. Bupati Karangasem Igede Dana daweg somo selain November lintang mausang, fakta impresif saking panglimak digitalisasi, ring Karangasem preside kepanggih ring warsa kali tali 4 likur. Sajoning panglimbakan digitalisasi daerah ring warsa kali tali 3 likur, panureksanyane kemargiang ring warsa kali tali 4 likur. Pemkab Karangasem Presiden Molihang Genah Wiadin peringkat kaping pitu sejebak Jawa Bali miwah nomor kali sejebak Provinsi Bali. Pamekasnyane indik pajak mineral bukan logam miwah batuan MBLB sane pinake penyumbang PAD pendapatan asli daerah Pinih Ageng ring Karangasem. Bupati Gede Dana Nugesang kahanan inucap menados uratian pemerintah daerah utamanipun sajoning parindikan optimalisasi pajak daerah. Antuk punike pemerintah daerah ngamargiang digitalisasi pajak MBLB ngawit warsa kali tali 4 likur. Antuk punike pemerintah daerah ngamargiang digitalisasi pajak MBLB ngawit warsa kali tali kalih likur. Digitalisasi MBLB puniki kemargiang antuk makudang-kudang pahan minekadi ring bulan Oktober warsa kali tali 4 likur sampun wenten kali dase wajib pajak sanes sampun ngamargiang IPOS MBLB saking 6,7 wajib pajak sani aktif. Wajib pajak inucap wenten ring suang-suang kecamatan, minekadi wenten dase wajib pajak ring kecamatan Selat, 4 wajib pajak ring kecamatan Bebandem, miwah 6 wajib pajak ring kecamatan Kubo. KMB Bali Pos Nguningayang.